на этаже прекрасного нашего культурного центра в Москве. Несколько коллективов, представители нескольких коллективов. От имени Мирас я хочу сказать, что мы здесь в поддержку Раиля Садриева, потому что для нас это было такое известие, что мы даже не можем понять, как такого человека можно было посадить в тюрьму. Потому что мы его довольно близко знали, мы не раз были у него в гостях. Нас встречали, на машине, на автобусе провожали, нашу культуру они приняли. На сцене Буинского театра мы дважды выступали. Под аплодисменты и вообще очень приятные люди. И вся его команда вместе во главе с Садриевым, Раилем Садриевым. Поэтому мы очень просим отнестись к нашим пожеланиям, ну не требованиям, конечно, пожеланиям, мы очень просим, чтобы благосклонно отнеслись к этому человеку, который несет свое творчество в мир, в люди, и мы поддерживаем его. Все мы поддерживаем, да. Свободу Раилю Садриеву. Такой человек не должен сидеть за вымышленные его дела в тюрьме. Его работа на сцене, его труд благороднейший, его творчество обогащает татарский народ. Он из забытой деревни создал такой центр, татарский культурный центр. Он смело заявляет о себе в Москве, по всей России. Он поставил на сцене этого театра, был поставлен спектакль по произведению Зифы Кадыровой «Моей землячки». Поэтому я еще близко воспринимаю этот случай. Поэтому мы просто требуем отнестись с уважением к такому человеку. И не надо больше публиковать такие дела. Именно по отношению к нему. Буа театра жетекшісі Раил Садриевның ішінен шитлету хабары башқалабыз Мәскеуге де келіп жетті. Міне біз шушы жылушуымыздан, бүгінгі жылушуымыздың сәбәбі шудайында. Біз Мәскеу татарлары, хәмде Мәскеуде яшәүче буалылар bu qaygılı xəbərini eşitib, özümüzün, respublikamızın жетекçilərini, həm də Buğa şəhərinin жетекçilərini, özümüzün sözümüzünə Rail Sadrievov'ni, bizning xalqimizning dərəcəli kişimizni mənə yaxlab шығу sözlərini etkisiz keladi. Rail Sadriyev ol benim yaqdaşım, men тоже şu rayondan. Onun mənə şiddet tursaq da biz onun her bir adımını bilip, görüp, neydi iş işleyeni bilip turabız. Ol aktörda, ol жетекçide, ol uyuşturucuda, ol respublikamızın medeniyat çürükmesi isminde yollamıştır. Şunun için Rail Sadriev'ni biz köp anın işlerini silerge bulalım. Onun qayсына işine başlasa da bütün işimiz yerine жеткіріп, hem de birinçilerden olur. Mine en ahırlı işin aytib ötesi keledi. Altın maska. Ol şu nominatsiyada birinchi o'rinni yollab chiqdi. Ammo lekin u tutqunlikda bo'lgan qo'yadi. Alla ana olala, alla yo'q. Mana biz shuni жетекçilerimizden сұрап қаламыз. Чтобы ол мына шушы алтын масканы бүтін күшін қойып ішлеген ішке өз қоллары білен алсам еді дейіп қаламыз. Хамма мына шушы мәскеулілер ана бізге шушы біздің милләтіміздің мына яратқан актерімізді бізге қайтарсынlar еді. Ол өзінің ішін devam etsin еді. Ол күләгеде яшәргә тиеш түгел. Балыклар да сусыз үләләр, ол театрсыз нишләр икән. Шуның өчен менә Мәскәүлеләр, Мәскәүдә яшәүче балалар
жәмәғат міне республикабызның һәм дә районның жетекшілерінен аны бізге қайтаруын сұрап қаламыз. Һәм дә күтіп қаламыз аны. Ол өзінің бүтін күшлерін жиып, өзінің күшін jamam etsin еді. Міне біздің Мәскеу төбектерінде қойған ана спектакльлерін біздің Мәскеу халқы тілден түсірмеше мақтап тілге алады. Аннан соң аның өзіне де міне қазіргі уақытта өзіне де сөз айтқысы келеді. Раил Садыров, Раил, бізде сізге қайнар сәлем. Біз халық, Мәскеу халқы, балалар, сізді шушы ауыр күніңізде ерден қол созамыз. Біз сізді яқлап шығарыз. Сіз біздің кіші. Біз сенің білен халыққа ұшан әнде башынан әлемді күллеріне шығарып яңа планның артысы, исен сау бол. Бір қашанда бергішме, ауыл баласы болып қал. Һәм де біз әр вақытта да сенің білен боларбыз. Келешекте театрларда, сәхнелерде көріп, біз сізні көріп, шатланып, милләтіміздің міне ғұрып-ғадәтлерін, театрын өстіруде қуатнашып, біз сізні алқышларға көмірбіз. Исен сау болыңыз, ұзын өмір кешесіз. Also поддерживаем тебя, да? Әйе. Мы, конечно, возмущаем все сильно возмущены. Әйе. Сен біз халық, и сенде жол міне халық жан кіші. Шының үшін, бір сөз әйтейік,